Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko mu karere, aho tugiye kwibanda ku biriko biravugwa hagati y'u Burundi n'u Rwanda, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yaraye akoresheje inama rukokoma, inama ihambaye cyane, akaba yayikoresheje abajejwe umutekano harimwo abasoda ndetse n'abapolisi, hakiyongeraho bamwe mu barwanyi ba FDLR bamaze igihe kinini bacumbitse ku butaka bw'u Burundi, nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye abahamagariye kuza bakifatanya bagasenya igihugu cy'u Rwanda. Ni byinshi byavugiwe muri iyo nama, harimwo umugambi mubisha, umugambi mutindi, umugambi uteye ubwoba, umugambi wo kunoza gahunda yo gutera u Rwanda, ndetse Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yahaye amategeko ahambaye cyane abatwara amakambi ya gisirikare, aho yababwiye ko bagomba kuraba neza niba ibikoresho bafise bikwiye kandi bikora neza. Akaba yabategetse kureba ko inkoho zose zikora neza ndetse n'imiduga y'abasoda yose imeze neza, kandi akababwira ko bagomba gukora imyimenyerezo ihambaye cyane bakayiha abo barongoye, mu ntumbero kugira ngo bakarishye abasoda b'u Burundi bitegure neza. Kandi akaba yanabasabye kwakira abarwanyi baturutse muri FDLR, cyane cyane abamaze iminsi bari mu ishamba rya Kibira, aho amakuru adushikira avuga ko umunsi ku munsi abarwanyi ba FDLR binjira ku butaka bw'u Burundi ku bwinshi, benshi muri bo bagahita binjira mu makambi ya gisirikare cy'u Burundi, aho biteguye intambara ikomeye cyane, kandi intambara ishobora gusiga isambuye igihugu cy'u Burundi itaretse n'akarere kose muri rusange. Ni byinshi twabateguriye birebana n'iyi nama yaraye ikozwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, tugira ngo tubashikirize. Wowe ico usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda canke utarakanda kuri sabone canke subscribe, akareka akaryo keza ko gubyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Perezida Evariste Ndayishimiye yaraye agirishije inama rukokoma y'umutekano, yagirishije abajejwe umutekano higanjemo abarongoye amakambi ya gisirikare ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ndetse hakaba harimo n'abasoda baceya cyane baturutse mu gihugu cya Kongo ba FARDC, ndetse hakaba harimo abapolisi ndetse n'abakuru b'imbonerakure, ndetse amakuru adushikira akanemeza ko hari harimo abari bahagarariye abarwanyi ba FDLR bamaze igihe bacumbitse ku butaka bwa Kongo n'u Burundi, aho uyu munsi bariko barimurira ibirindiro byabo mu gihugu cy'u Burundi mu ntumbero yo kwitegura intambara Perezida Evariste Ndayishimiye agiye kubafashamo kurwana ndetse gutera ku gihugu cy'u Rwanda. Benshi baribaza iyi nama icyo yari igamije, bakanibaza impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje umugambi mutindi wo gutegura intambara ku gihugu cy'u Rwanda, mu gihe azi neza ko adashobora gutsinda igihugu cy'u Rwanda, kandi mu gihe azi neza ko byanze bikunze iyi ntambara ishobora gusiga yangije byinshi mu karere kose, aho kugira ngo izane umutekano mu karere. Twagerageje kuyaga na bamwe begereye Perezida Evariste Ndayishimiye, cyane cyane abaryango be ndetse na bamwe bakomeye mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, bagize byinshi batubwira ndetse bagira n'ibyinshi batubwira kuri no ntambara iriko irategurwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho batubwiye ko byanze bikunze Ndayishimiye agomba kurwana n'igihugu cy'u Rwanda mu ntumbero yo kugira ngo agumye yongere igihe azamara ku butegetsi, kandi mu ntumbero yo kugira ngo asamaze abarundi maze bibagirwe ibibazo bitandukanye barimwo muri no minsi, bahugirwe ku kibazo kimwe, ikibazo kirebana n'intambara u Burundi buzaba buriko bararwana n'u Rwanda. Benshi ariko bakemeza ko iyi ntambara ahubwo nyabuna, aho kugira ngo imubere iyimurambisha ku butegetsi, ahubwo ishobora kumubera intambara ya nyuma ku butegetsi, kandi ishobora kumubera
inzitizi ikomeye cyane kuko igihugu agiye kwiterereza ni igihugu gihambaye cyane kandi igihugu kidashaka ko hari umuntu n'umwe ushobora kwinjira ku butaka bwacyo gahungabanyirize umutekano abanyarwanda kuko baramaze igihe kirekire nta mutekano bafise. Uyu munsi bakaba bafise ubuyobozi bwiza ndetse bakaba bafise ingabo zikomeye ziyemeje kurinda umutekano n'ubusugire bw'igihugu cy'u Rwanda. None Ndayishimiye arashaka gutera u Rwanda kandi arashaka kubikora mu gihe gito cyane kugira ngo amatora ya 2025 na 2027 azagere yaramaze kwinjira mu ntambara, ibizatuma abarundi basamara amazi bagahitamo kongera kumutora. Ibi nyine bikamuha amahirwe yo kugumya gutwara igihugu cy'u Burundi igihe kirekire. Hamwe n'abandi baribaza ibi bintu aho bigiye guherera, bakanibaza aho ibi bintu bishobora kurangirira. Murazi ibyabaye mu minsi iheze aho abasoda batari bake b'u Burundi, interahamwe, imbonerakure, wazalendo hiyongereyeho abacancuro b'Abarusiya baba bariko barigisha abo basoda gukoresha drone. Bari bari mu kibira ku bwinshi, ariko mu kibira hakozwe operasiyo ihambaye cyane, operasiyo ikomeye cyane, operasiyo yasize abasoda b'u Burundi, interahamwe, imbonerakure bose biciwe rimwe, abatishwe bakagirwa ibimuga. Ibi byose byari byitezwe ko bitanga umusaruro ku buryo Ndayishimiye ari guhita aheba umugambi wo gutera u Rwanda, ariko mu by'ukuri siko byagenze na gatoya. Ahubwo Ndayishimiye ishavu ryaraduze arabye ibiziga by'abasoda be, avuga ko agomba gukora ibishoboka byose akabahorera kandi agomba gukora ibishoboka byose uwakoze ibyo bintu uwo ari we wese akabyishura. Icyakozwe nta kindi, mwari muzi ko hari abasoda baba 5,000 binjijwe mu gisoda giturumbuka, bakaba ariko barahabwa imyimenyerezo ihambaye cyane. Perezida Ndayishimiye ubwo yarabasuye anabaha ubutumwa bukomeye cyane, aho yababwiye ko bagomba gukorana umwete, ko umwanya uwo ari wo wose igihugu gishobora kubakenera amaze kikabatuma mu ntambara kandi bakategerezwa kuzana intsinzi. Ibyo yabonye bidahagije kuko azi neza ko uwo agiye guhangana nawe atari umuntu woroshe, yahisemo kongera gukora ikindi kintu gitangaje kandi cyababaje abarundi batari bake. Yahisemo kongera gukusanya urwaruka rushika 10,000, urwo rukaba rugiye kwinjizwa mu gisirikare cy'u Burundi. Ibi byose nibwo bwa mbere bibayeho mu mateka, no mu gihe igihugu cy'u Burundi cyari mu ntambara ntago kigeze kigera aho cyinjiza abasoda bangana gutyo mu gihe gito cyane. Iki kikaba ari ikimenyetso cyerekana ko Ndayishimiye ariko aritegura intambara kandi ko igeze kure, kandi ko byanze bikunze agomba kwishoza ku Rwanda kuko aricyo gihugu cyonyine bafitanye ibibazo bitandukanye, kugeza n'aho yahisemo kugara imipaka ihuza u Burundi n'u Rwanda. Akanavuga ko utwara igihugu cy'u Rwanda Jenerali Majoro Paul Kagame ari umubeshi, akanongeraho akavuga ko u Rwanda ari umubanyi mubi, aho yavuze ko u Rwanda ariko rucumbikiye abahungabanya umutekano w'u Burundi. Akavuga ko rwose abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015, ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, bari batumwe n'igihugu cy'u Rwanda kuko aricyo cyahise kinabakira, kandi akanavuga ko abo ari bo barongoye Red Tabara imaze igihe ikora ibitero mu Burundi bigahitana abatari bakeya. Ariko nanone abatari bakeya mu Burundi bakavuga ko ibyo Ndayishimiye avuga byuzuyemwo ubugugu ndetse n'ububeshi bwinshi cyane, kuko Red Tabara yatanguye gukora General Godefroid Niyombare ariwe urongoye ingabo z'u Burundi. Ni ukuvuga ko uyu munsi iyo Ndayishimiye avuga ko Niyombare ari urongoye Red Tabara kandi ko ari we wayitanguje, aba yemeje ko igisirikare cy'u Burundi aricyo cyatanguje Red Tabara, kuko cyatanguye Godefroid Niyombare ari utwara ingabo z'u Burundi mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru adushikira aturuka mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye aremeza ko Ndayishimiye rwose ubu ngubu ikiri gutuma ashaka gutera u Rwanda atacindi uretse agafaranga ariko arungukiramo, ndetse uretse ko ubu tuvugana yamaze no kwakira amafaranga menshi cyane avuye mu bajenosideri bari hirya no hino ku isi, ndetse akaba ariko aranabona ubutare buturutse muri FDLR, nawe akaba ariko arabagurira ibigwanisho
akanabemerera imyitozo ndetse akanabemerera ko igisirikare ciwe c'u Burundi FDNB kigomba kumufasha gutera u Rwanda kugeza bakuyeho ubutegetsi bwazaniye amahoro igihugu, ubutegetsi burangajwe imbere na nyakubahwa General Major Paul Kagame wakuye igihugu mu icuraburindi cyari cyashyizwemo n'abo bajenosideri babarizwa mu mutwe wa FDR bamaze igihe bashaka kongera gusubiza igihugu ahabi, bashaka kongera guhungabanya umutekano w'abanyarwanda. Ndayishimiye nawe yagiye muri uwo mujyo umwe nabo, ubu akaba yariyemeje gukora ibishoboka byose kugira ngo abafashe, ariko abatari bake bakemeza ko byanze bikunze ibi bintu byaba bigiye gushyira iherezo ku butegetsi bwe. Ubutegetsi bwarambiwe n'abarundi, ubutegetsi rwose boneka neza ko ataco bwafashije abarundi, ubutegetsi bugejeje igihugu ahatemba, aho agasukari katakiboneka, igitoro kitakiboneka, ifaranga ry'u Burundi rikaba rita agaciro ku munsi. Ibi akaba ari ibibazo bikomeye kandi biteye ubwoba bihanze igihugu c'u Burundi, akaba ananirwa kurwana nabyo, ahubwo nyabuna agategura intambara adashobora gutsinda. Bamwe mu banyepolitiki batandukanye bari mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu karere, hakiyongeraho abasoda bakomakomeye mu butegetsi bwe, barabona neza ko iyi ntambara badashobora kuyitsinda, kandi bakabona ko iyi ntambara bashobora kwihomberamo byinshi kureka uko bayirwana. Benshi baremeza ko niyo muri Kongo bariko bararwana rwose itigeze ibahira na gato, kuko umunsi ku munsi hatahukanwa ibiziga by'abasoda b'u Burundi, abandi bakaburwa irengero, abandi bagata bakomoka bagahunga, abandi bagafatwa makekwa na M23. Ibi byose nyine bikaba ari ibibazo biri ku basoda b'u Burundi, kugeza naho umwe mu generali ukomeye cyane yabwiye Perezida Evariste Ndayishimiye amuburira, amubwira ko igihe yabandanya gukorera amabi abasoda b'u Burundi, byanze bikunze nyuma y'ubutegetsi ashobora kuzabazwa byinshi, harimo no guhemukira igisirikare c'u Burundi, kuko ubu tuvugana igisirikare c'u Burundi nicyo gisirikare gisigaye kijagajega mu karere, nicyo gisirikare kitagifise ingufu kubera gutakaza abasoda, ndetse kikaba cyaranatakaje umwizero, mu gihe igisoda c'u Burundi cyari mu bisoda byiza mu karere, ariko ubu ni igisoda gisuzugurizwe, igisoda rwose ubona ko nta ntumbero nziza gifise. Byose bikaba byarayangaye ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kugeza naho abarundi bahamwe n'ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza bageze igihe bakifuza ko nyabuna ahubwo aho kugira ngo harware Ndayishimiye hapfuma haba Nkurunziza, nubwo bitari kuba bigishobotse, kuko ku butegetsi bwa Nkurunziza naho abantu bicwaga, ariko ubutunzi bw'igihugu ntibwigeze burindimuka nk'uko burindimutse uyu munsi. Ntibigeze babura agasukari, ntibigeze babura igitoro. Ibi byose nyine bikaba byerekana ko abarundi bari mu mwiheburo ukomeye cyane, kandi akaba ari ikimenyetso kitabesha ko Ndayishimiye abizi neza ko nta murundi n'umwe ugikeneye ko agumya gutwara igihugu c'u Burundi. None agiye kongeraho n'intambara agiye gutera ku gihugu c'u Rwanda, intambara azi neza ko adashobora gutsinda. Umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo niwe uherutse kuvuga ko abizi neza ko ingabo z'u Rwanda zaba zaramaze gushika mu gihugu c'u Burundi, aho zabanje kohereza abajejwe iperereza, kandi akaba avuga ko baciye mu ntara ya Kirundo, ndetse akanemeza ko bari mu mihingo yose y'igihugu c'u Burundi, kandi ko umwanya n'umwanya bashobora kugaba ibitero bikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi. Umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi yabitangaje arabye ubushishozi ndetse n'uburyo ki igitero cyo mu kibira cyagenze. Ibi yabitangaje areba neza ko u Rwanda rutakemera Ndayishimiye akorana n'interahamwe ngo bigarukiraho, akaba ariyo mpamvu yavuze ko Ndayishimiye yagenza make, kuko igihugu cy'u Rwanda ni igihugu gifise umutekano uhambaye, kandi gifise igisirikare cyiza, kandi gifise ubushobozi mu karere ndetse no ku isi muri rusange. Benshi bakemeza ko kiri mu bisirikare byiza cyane, akaba ariyo mpamvu umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi yavuze ko Ndayishimiye yashatse yakahagarika ibyo ariko arategura ku Rwanda. Ibi akaba yarabivuze nyuma yaho umukuru wa leta ari we General Gervais Ndirakobuca, umushikiranganji wa mbere, avuze ko kwifatanya na FDLR kw'abategetsi ba CNDD-FDD ari nko kwishira ikara rishushe mu gashambara,
kandi akavuga ko ibizavamo rwose bagomba kubyakira kandi ko atari ibintu byiza ahubwo ko azaba ari ibintu bibi cyane. Gervais Ndirakobuca we arahanura Ndayishimiye guheba gukorana na FDLR, akamubwira ko byanze bikunze iyi mikoranire ya FDLR ndetse na Ndayishimiye ishobora guta igihugu cy'u Burundi mu manga. Inama yabaye ku mugoroba w'ejo ihuje abatwara amakambi ya gisirikare ndetse na bamwe mu nterahamwe, yari inama rukokoma kandi ihambaye, inama itegura imigambi ya nyuma yo gutera igihugu cy'u Rwanda. Ibyavugiwemo ni byinshi kandi biteye ubwoba, turaza kubigaruka ko makuru yacu hanyuma. Wowe icyo usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gubyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu, mudahwema kutwereka ko mudukunda kandi mudahwema kwereka ko mukurikira amakuru n'ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV.